Da bi život u potkrovljima bio ugodan i zdrav, važno je na pravi način postaviti sve elemente izolacije. A jedan od takvih važnih elemenata jeste paropropusna vodonepropusna folija koja se postavlja odmah ispod krovnog pokrivača. Da bi se zdravo i udobno živjelo u potkrovlju, potrebno je izvesti izolaciju mineralnim vunama. Međutim, postavljanje samo kamene i staklene mineralne vune bez pratećih folije i traka nije kompletno rješenje. Stoga je neophodno sa spoljašnje strane izolacije prije postavljanja crijepa ugraditi foliju HomeSeal LDS 0.02. Ako izolaciju radite naknadno, foliju je moguće postaviti i sa unutrašnje strane potkrovlja iz životnog prostora. HomeSeal LDS 0.02 je troslojna hidroizolaciona membrana. Ima dvojaku funkciju. Vodoodbojna je, spriječit će prodor kiše ili snijega u mineralnu vunu, a samim tim i u potkrovlje. I paropropusna je, obezbijedit će slobodan prolaz vodene pare iz unutrašnjeg prostora ka spolja. Para se neće zadržavati u termoizolaciji, čime se produžava njen život i čuvaju njene karakteristike, kao i funkcionalnost cijelog LDS sistema. Otporna je na buđ i na štetočine i ne šteti zdravlju. Evo kako se ova folija pravilno postavlja. Prvi materijal u LDS sistemu koji uobičajeno dolazi prvi na red sa samim formiranjem krova jeste paropropusna vodonepropusna folija. U našem slučaju naziva HomeSeal LDS 0.02. Ona je uobičajeno ove oker boje i ono što ću prvo reći što je najznačajnije jeste da smjer okretanja je takav da slova koja vidite ovdje, koja postoje samo na jednoj strani, na drugoj strani nemoprint, se uvijek okreću ka spolja, odnosno ka nebu, kako bi rekli kad izvođači postavljaju. Čak i u drugim slučajevima koje ćemo pomenuti poslije gdje ona može se ugraditi na druge načine, slova će uvijek biti okrenuta ka spoljnom prostoru. Također, ono što je bitno reći da se, kao i sve ostale folije, jako bitno da se uvijek spoje preklopi sa Solifit 1 trakom i da su ti preklopi minimalno 10 cm. Ako bolje pogledate, vidjet ćete da je kompletna folija markirana sa ovim krstićima koji obeležavaju tih upravo 10 cm, tako da nam je veoma lako da se opredelimo gdje da pravimo preklop. Znači preklop minimum 10 cm i obavezno poslije preklopa da se zalepi Solifit 1 trakom. Sljedeća stvar koja je bitna jeste način postavljanja. Običajni neki način postavljanja jeste da se postavlja horizontalno po dužini krova od smjera od ozdo ka gore ka slemenu, od venčanice ka slemenoj gredi. Može da se postavi u određenim situacijama i vertikalno, ali u tom slučaju opet je samo bitno da se pre svega spojevi izlepe sa Solifit 1 trakom. Gdje može biti problem? Ova traka se može postavljati u slučaju kad imamo podaščanje, kao što je slučaj ovdje, ali može da se radi i za krovove koji nemaju podaščanje. Znači gdje imamo samo rogove i u tom slučaju folija LDS 0.02 može da premosti raspon rogova od 1 metar. U tom slučaju, ukoliko bi postavljali vertikalno, moglo bi nam se desiti da nam spoj dve trake bude u polju gdje nemamo nikakvu, ajde kažemo, situaciju, dasku kao što je to ovdje. Tako da ipak bi s našeg stanovišta preporučili da postavljanje bude horizontalno, naravno uz obavezne preklope. Dimenzija rolne jeste 75 kvadrata, tako da je ona 50 metara praktično dužine, 1,5 metar je visina, pa i to možemo uzeti u obzir kada razmišljamo kako i na koji način ćemo je postaviti, da li horizontalno ili vertikalno.